mamilya, alam mo pala karang low sweat, sila la koli, kaya ka mamilya barbarat yan sky pa, may kome sa rawin view, may sentilikan ko na abe sa laban nga rin, bukumaran ko na Manila. Agi merali bisan meding, sembra lungi larang bang legal gibla boni ako na kukontal lebe gibergi. Agi orang kan kumi warung bahan untuk serome komwai ke pamarkas at bandewit yang kris berkemang.
This is the 200, ma'am. This one. The ordinary. This one is not So how much this one? 300 each, ma'am. And how much this one? 550. No. 280. 280. First to understand the 550. Kamamtial nga na bilatan lo marata kay tay. Lamodekit mo tingerang mamray kanil di sel aklabokol orchid makakarong selbo. Di kahit ang kel atra kabalment lo pang kamamang koraman ro para kamamakim sal mo yung alakle. Yung malungi latan lo malungi na ng mama ko man kaya uri alwase ulko mo kami ulbekal sa lima mga tiyam ko to mesay kaltan lo maliwala pal ramula babi ringi yam ka yung malmor bela mo klab kalela balwat. Din, kabukok ko naman ang sundang. Discount na lang si Ribil, plenty. Give her discount. Discount there is plenty, so you give her discount. Malapit maliit. 600 pesos? Tapos 500 yung maliit. Matalim na, gagamitin mo na lang. Honey, can you buy me one of those shoes? Okay. Kamamtial
tiyan nga tiyan pularan kabitel o mara mais, masa sorin mga mais, mara buti, ibo padyok di kahote o mur. Yung kita Wait, I take picture. ela ka mga natin lo, adiyo ka nga maamuti, matalngot, abay, magkakita talngot, at yan kabite, purpola alsel, at manungil, magkimalarigin ko ahoter, ngikli, ormi, lagkimalar natin lo, maringi. Pamantya di mura mais, masa mansorin mga ikal mais sa kabite, belelew, yelo, malungil at siringi. Nawan na dalawa. Ay, pero ang tanungin, ang manunilay ng mais at baso. Kailangan ba din betul? Ano mamahal mamayos? O, Mr. Email ba? Tirkan mga siremen. Agim lang makalaman mais, mal maklog, kamakyan. O aming mga mais, work life. Lagi na mesto bra Santa Rosa. Lakuna, diar masa momoy ta pomirtir, may kerko na mo makita ray lola. Lagi mo proceed mo na Manila, lagi mo ordinera aristocrat, en gourmera, hotel ka Makati.